Treće pitanje koje se veoma često postavlja jeste dodir žene ili možemo slobodno kazati i dalje od toga da čovjek u toku posta poljubi svoju suprugu. Kakav je pogled Islama na to pitanje? Imamo vjerodostojne hadise u kojima stoji da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam znao biti postač, a u isto vrijeme znao je neku od svojih supruga poljubiti, tako da znači dodir ženska, dodir supruge, dodir žene, poljubat žene ne kvari post i nema nikakve, da kažemo, veze sa postom, osim kada bi se doista desilo da čovjek prilikom dodira supruge ili poljubca doživi, znači, ejakuliranje sjemena, to bi pokvarilo post. Ali sam poljubac kao poljubac ili dodir žene ne kvari post. Čak šta više, znači, imamo vjerodostojne hadise da je to znao učiniti Allahov poslanik alejhi selatu vesselam i samim time iz njegove prakse potvrđujemo da je to dozvoljeno.